Mamis, hari ni saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak panaskan tungku baby menggunakan mini clay burner daripada Tung Bayi. Set mini clay burner, Mamis akan dapat tungku baby, mini clay burner, candle holder, 3 lilin dan 1 lighter. Yang pertama, awas jangan tinggalkan tungku baby bila dah pasang lilin, jangan tinggalkan dia tanpa pengawasan. Step pertama, kita panaskan lilin. Set mini clay burner akan didatangkan sekali dengan candle holder supaya Mami senang untuk masukkan ke dalam sebab dia punya ruangan kecil. Okay, so kita gunakan candle holder untuk kita panaskan. Tunggu sehingga 30 saat ataupun ke 1 minit. Then make sure panas itu suam-suam. Cara kita untuk dapatkan kepanasan yang sesuai, kita make sure bila kita tekap dekat kita punya kawasan sensitif, kita tak rasa terlalu panas. Dan cukup-cukup untuk baby sahaja. Lepas tu, kita dah boleh gunakan untuk kita tuang baby. Kita ada sediakan juga video untuk tuang baby dengan berkesan. Boleh follow, subscribe Tung Bayi untuk dapatkan info-info pantang yang lebih.